To bi bilo sve za danas. Odmorite se preko vikenda. Molim vas u ponedjeljak u 7:30 dođite sa gotovim skicama. Doviđenja. Vidiš što je Leva poslala? Samo kad se sjetim. Jesi normalna ti? Ne podnosim ga. A što sad trebam da pravim neku vremensku kapsulu s njim? Ama ne pada mi na pamet. Ma razumijem da je Nigel postao poprilično iritantan u posljednje vrijeme, ali evo neće samo on biti tu, bit će i Sara. Saru mi tek ne spominje. Šta će ona uopšte sa nama? Pa doći će s Nidalom. Leila ne mogu. Samo mi fali još da ih gledam skupa. Znam da ti nije svejedno, ali evo, bit ćemo Ali i ja. Iskreno, možeš snimiti nešto za profil, mislim da će baš biti zanimljivo. A i meni je bez veze da idem bez tebe, iskreno, tako da hajde, please. Znaš, više ni ne znam kako da se osjećam. Ne želim da me dotiče, ali dotiče me. Taman sam mislila da su naši odnosi okej i da je njemu stalo do mene isto kao što je meni stalo do njega, a onda počne se družiti i izlaziti sa nekim iz starijih razreda, a oni srede Saru, a nas ko šiša. Vjeruj mi, da nije Alija, uopšte ga ne bi ni zvala. A šta ću? Hajde, molim te, bit će zanimljivo. Hajde. Okej, dobro, ali molim te skloni ga od mene. Ništa se ti ne brini, ja ću to sve da sredim. Eto, ja sad samo ću morat otići po tu kapsulu, pa se onda nađemo tamo. Važi. Hajde, vidimo se, čao. Alo, za Velu. Tu sam, samo sam se nešto zamislila. Hoćemo li krenut? Hajde ti kreni bez mene. Pa reci tamo njima da ću kasniti. Ali doći, moram da završim nešto s tim. Dobro. Bogdan Prvačiću, ti se danas pokazao. Dođi večeras na druženje na kriminalu negdje oko 8. A došao bi, ali imam dogovoreno s ovim svojim, znaš. Daj ba, nemoj me zezat, man se ti kidara. Još treba samo neko da te vidi sa njima, man se toga ba. Večeras terminal u 8 sati. Ali... Ništa ali, ako planiraš ostati do kraja sezone, molim te dokaži se malo izvan terena. Nisi vala bilo ko da se združi sa svakim sada. Znači, terminal u 8 sati. Ma brate, ne znam, tu je jedna ova treba što mi se sviđa, a i najbolji jaran je tu. Čuješ li ti ba mene? Pa uostalom ima i kod nas treba. Što ti misliš, ko smo mi? Drugi bi bolan dali sve da budu na tvom mjestu. Slušaj me, večeras terminal u 8. Ako ne dođeš slobodno sutra, ponesi opremu i završili smo. Ma brate, upravo sam, znam što sam se premišljao uopšte. Vidiš kako brzo učiš. Nidale, ko ti to piše? Niješ mi vjerovat. A što da ti ne vjerujem? Ne znam da li da idem. A gdje da ideš? Šta pričaš ti? Ma danas je 10 godina kako smo zakopali u kapsulu, znaš, pričao sam ti već jednu. Danas bi se trebalo naći da je otvorimo. Pa to je baš lijepo. Zašto ne bi otišao? Bio sam baš debil tad i poslije te kapsule nismo se više uopšte družili, mislim, mojom krivicom. Bojim se da ne bude previše neprijatno. A ne bi da im to pokvarim kao što sam to onda uradio. Slušaj me, prošlo je puno vremena. Svi ste sazreli i odrasli. Ovo ti je možda jedinstvena prilika da izgledite odnose i da im se izviniš. Ali bit će baš neugodno. Ljubavi, život je neugodan. A sam na tvom mjestu, ja bih otišla. Valjda si u pravu. Na kraju krajeva, nema šta da izgubiš. Dobro si. Ništa, onda idem ja. Hvala, ljubav.
Šta misliš, da li će doći? Vjeruj, ne znam šta bih ti rekla. Svi su vidjeli poruku, pa sad, mislim, vidjet ćemo, ne znam. Da znaš, Ali će kasniti. Rekao je da počnemo bez njega. Važi, nije problem. Gdje ste, Raja? Šta ima? O, pa česte koleginice, nismo vas očekivali. Vidiš, brate Velo, opet nešto glumi s ovim videima. Vidiš, Ela, ja sam na tvom mjestu. Hajde, molim te, šuti. Sad si se odlučio pojaviti, nikad te nema na kraju krajeva i sakri se slučajno da te kod one tvoje gospodje ne vidi. Paš će ti reputacija ako te vidi s nama. Šta ima? Ako ikad želiš da snimiš neki video koji će ljudi stvarno gledati, uvijek sam ti dostupan, znaš. Kako su vam to face majke ti? Ja znam da vi djevojke ne možete ovakvu mušku da odolite. Evo, ne znam kako stabilno stojimo na nogama, evo, sva se trijesem, znači nije mi dobro. Eti, šta ćeš tu s njim na kraju krajeva, mislim, ne razumijem. Nije natko sam. Ha, nemoj reći. Vidiš, Ela, ja sam ti ekspert za influencere. I meni je baš žao kad vidim svoju dobru drugaricu da se toliko trudi, a iz toga ništa ne proizilazi. Bez uvrede, naravno, ali niko ne želi da gleda to tvoje bubuljičasto napuhano lice ni duže od 5 sekundi. Kad bi dozvolila da ti uradim dobru skincare rutinu i kad bi oprala tu tvoju kosu s vremena na vrijeme, moglo bi se od tebe nešto i napraviti. Mislim, sve mi kažu da sam ekspert, ali ti bi mi bila i previše za sret. Nadam se da ste završili svoj monolog, gospođice. A vi jeste donijeli ponešto kao što smo se dogovorili sad da ubacimo ovdje? Hajde, što prije završimo, to je bolje. Ja bih prva, zbogom moj dragi Karminčiću. Uistinu kreativno, Saro. Nidale, jel to stvarno ništa nisi ponio? Pa stvarno... Ja nisam. Kako nisam? Izvoli. Divno, dušo, sad će i naša kapsula da ima tvoj krasan miris. Bolje da ne komentarišem. Evo, šta si ti ponijela? Dobro, super. Hajde, prije nego što ubacim ja, da danim jedan poklon moj lijep. Super, hvala vam. Molim, prijatno. Prijatno. Vidimo se za 10 godina. Njih dvoje. Aha. Zesaš. Drago mi što si došao. A Sara, čekamo li nju? Iskreno sumnjam da će doći. Mislim da se čak i odselila, ali nisam sigurna. Eto, kapsula je zakopana. To je to. To je to. Nema ništa više. Ovo će izgledat super kada ga izeditujem. Jao, Ela, ti stvarno ne znaš šta valja. Prvo uzmeš, snimaš ovog Alija, ovakvog, gneš svakog dobrog mene. Samo neko glup kao ti bi to mogao raditi. Spusti se na zemlju, Nidale, malo si previše poletio. Ja sam samo iskren.
Ti si samo ljubomoran. Ja ljubomoran. Pusti ga, Lela. Šta si se odmah upalio? Mislim, ako već hoćeš da se vrijeđaš, pitaj svoju curu, nek te nauči. Ja u životu svom nisam nikad nikoga uvrijedila. Kakve su ovo optužbe? Da Ali malo kontroliše ovu svoju curu, puno se peta gdje joj nije mjesto. Ma koga da kontroliše? Daj, bandale, druže, ba preteriješ, šeraj. Ponaša se to ko neki... Ko šta? Beba, nemoj me zezat. Znaš i ti, a zna Jela dobro da se samo šali. Idi odavde, molim te. Nikakav problem, Ela. Nikola, je možda bolje da ju ti otvoriš. U slučaju da je poprimila tvoj krasan miris. Važi. Ovo je, pretpostavljam, tvoje. Jeste, hvala. Tebi tvoje pismo. Trzalca. Moj dres i ostaje... Izvinite ljudi, znam da je možda sad kasno, ali... Ma dobro, pa okej, u redu sve. Ali žao mi je zbog svega. Iskreno, stid me bilo i da se pojavim danas ovdje. Kasno sam shvatio ko smo bili pravi drugovi. Imao sam sve, a nisam znao to ocijeniti. Da mi ova pamet, Uglavnom, samo želim da to znate. Sve najljepše momente djetinjstva koje pamtim, dijelio sam s vama. A prema svima sam ispao debil. Svi smo imali svojih momenata. Ti možda najviše u svakom slučaju, ali mislim, drago mi je da si nam se vratio. A Ela, tebi posebno želim... Ma u redu je, pogađalo me iskreno, ali prešla sam preko toga. Shvatila sam da Lejla neće biti uvijek tu, da se zauzima za mene. I probila sam taj svoj balon u kojem sam živjela. Raja? Hoćemo jednu. Hoće. Mogli smo, hvala. Kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena, kao nekad. Poljubi me nježno, za ona dobra stara vremena. Kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena, kao nekad. Poljubi me nježno, za ona dobra stara vremena.